kaula ta mabu ta mabun. Kun kaula tak mabuk. Kebo ka bakal lemong to rek. Ya. Kau cak wei lopot. Ya sama. Pak ade bu. Mungkin to rek. Tengani ka do bobo. Dan kaula deki mon pas empian ni kalau pot empian si jelas. Halo, Empian etaham. Oke, bunna wal galem. Oke, om gunangani ko bon. Mungkin 10-an 20 dua. Dua mungkin kita ni ka male jelas. Udah ni ka kan empian tro ni ka. Sebelum Anda lebih lanjut menonton video Kang Dedek Channel, pastikan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Aduh. Anak, ya. Kau leban empian mangken tau sasa susah. Napa sih kalau sak? Anak. Coba mikirin lain-lain. Kau udah tak mikir Saya lain-lain. penting kau lebih kan bisa nginom. Bangki, kon mikirin masalah kebodohan coba mikirin. Coba mikirin otang. Sem di otak siapa? Kau len di otang, kau tak mikirin otang. Kau datang di otang. Otang hilang. Nikmat beda, seneng beda. Mangkana kan si penting dan nakana mangken gerua si penting semongko. Ya. Kibar rokok. Nah, Kibar rokok le tambah nikmat. oke. Yo. Duh. Nyaman. Nyaman. Rokok kemang. Tak tahu siapa di mang. Ya. Mampu mbian. Siapa sih mabuk? Mbian kan rokok burung. Rokok hilang. Mangkana. Tak temu kia. Ya. Emak. Ini kemar rokok. Bentar kan ambil maleng. Baca ki burung. Mbian kan nyolat. Oke. Mangkana pas debakan mengisi tado. Mare serkula kalian hilang. Kita oneng gini kakak berarti. Isa beram mempian. Teku itu nang. Mata do. Ada. Kita tahu mabuk mempian balik. Ya, bisa pakai mabuk jadi minum. Minum kan kayak mabuk. Mempian sama posang berarti mempian nih mabuk. Tak mabuk. Mabuk. Kau udah tak pernah mabuk. Apa? Nginum sabura lah. Nginum emberan, nginum matangan. Tahu beran sabutol. Mabuk apa remah? Ani kasih kocak minuman alkohol. Ya, alkohol. Alkohol. Ngatur pun tak bisa. Berarti sila keren dan bos. Benten tak kerkertan. Kau udah tak mabuk tan. Kau udah tak mabuk. Maksud cembian. Alkohol benar alkohol. Sila tak tepat bos. Bengki geru saya keras kan alkoholnya kan. Berarti kan empian. Alkohol. Mabuk berarti. Saya mabuk mbian. Empian. Oti nyoba ngecas ro tinju. Coba tinju. 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 Wah, kampian. Rumah lopot. Di mabuk berarti. Lopot. Tak bisa ninju. Mon ngetes agak ula. Tapok kau. Tapok. Kan mabuk dan tapok di majeng. Sakit buruk. Sakit buruk. Di majeng lopot. Mon mabuk jangan aku tak mabuk. Ini kak nyaman minuman nah. Bukan ini kah benih minuman. Apa nih, Kak? Ini kah rokok. Nah. Mabuk dah. Mabuk. Oh gini kan rokok saya aja kulit tanono ini. Ini kah rokok nak kau udah datang bibi kiburu. Temo. Berarti rokok mabuk. Rokok sesak teh. Hilang tibi, datang tibi. Oh, padahal gelak tak ada kan? Ada. Din kau hilang. Padahal kau tak nyolet nih kak bodoh. Rokok kemau dah. Rokok kemau. Hilang boleh mabuk biar. Rokok ada sakte. Sakte. Ini bulan mabuk. Perak sani kasih mabuk apa rumah?
Todus tangan orang. Hah? Todus. Kodus. Tangan orang todus. Nginom. Tak oleh ngerenger. Yang penting. Oke. Cek ngisro. Oke. Jangan ngerenger. Benda dulu bohong. Dulu bang. Oke nih kak. Ani kamak bodeleng jeleng. Telosan. Nah, Telosan. benih telosan. Nah, apa? Tolesan. Ini kak. Nih kan apa tolesan na? Mbian ngocata mabuk kan? Mbian ngocak tak mabuk ya. Oke kan? Ngon pacet tak mabuk. Oke. Kak huruf tau. Mata tahu je lembek kaula sakaula je. Oke, sekolah saya lambek tapi tomoy mabuk bisa elang. Ani kenapa tore? Ani kenapa munjan kaula? Ni KM. Mabuk berarti. Mama bu oh. Mbian ngocak F. Ani KM. Orang muntila mabuk. Mata-mata tayang kuitan. Maksudnya mbian bermain. Napa jangan mbian? Bisa ngocak M. Bani kata M. Mama tak ada siang kuy. Bojan mbian apa? Oye. Hah? Oye. Uwe jan. Uwe. Oh gendeng ya le Mabuk. mabuk. Cara kali ko jawe. Mabuk. M jeng. Mabuk. Bani ko M jeng. Uwe. Uwe. Mabuk. Jangan namun mabuk datang nang lejo. Arya M. Uwe. Malah ko si Uwe. Arya M. Mbian putu. Bani ko la nang bian gigi jadi ngali ko. M ko jawe. Tanya ke siapa? Tanya ke Nyai. Saya tak tahu sekolah lambek. Maksudnya mbian bereman. Uwe. Napa na Uwe? Uwe. Bola mbian tak ngapa? Bah. Ani ka M jeng ani ko M jeng M. Yang kana masih mabuk mata angkuy. Uwe. Katong kegendengan. Sekolah tak sekolah. Mbian de bang deng madeteng. Kenapa? Mbian mai temu jo bon kaula da mabu ta mabun. Pun kau udah tak Kebo ka bakal lemong tore. Ya. Kau cawe lopot. Ya sama. Pak adebut. Mungkin tore. Saya ngani ka jo bobo. Dan kaula M. Ya enom gelo jo la tado la. Aduh. Ada mak. Saya kebo ka bakal lebun jo bobo dan kaula M. Dan bian apa? Uwe. Dan kaula M nih kaki. Saya ngambian laboragi ke lebun Juga. Nah, Juga ayo. mbian juga. Oke. Aduh, taning jaga lah kan mangkana cara jangenon. Ya, ambil taning jaga dia. Mbian gini. Di magon gede bunda. Paling bisa. Ayo lah. Dagon gede bunda. Mantap Pak Jalan. Di magon gede bunda. Napa kamu kau nak kalebut na? Temu jok putum ya. Mangkana jambian nih gak mabuk. Saya mabuk biar. Nah. Biar dia mabuk. Ya, sore kan magon gede bunda tutuin kau lah. Saya mabuk gendeng. Mbian si putu. Ya, si ngajak. Ayo BKM. Keng deki mon pas mpian ni kalau pot mpian si jelas Halo, mun biar mpian etaham tahan. oke bunga won gele bun Cuma cuma aja Kak Jungka. bene kajungka nempian anu TV kemang kon gele bun Bun. bun Bun. oh Apa ya? Bun. Udah apa? Apa kita? nyari gele bun bodo gimana Kalebun ada, kalebun. Wong kalebun ada buru bon manuk nah. Terbun. engke anak Napa? Tojo macam-macam tojo ke dalam. Hah? Ke dalam ke gunung. tapi gele bun bodo ge Betul. engke Eno mabone. Sembo jadi aku enom sabo larang naik. Bun. Bun. Woi, masuk. Bun. Ini mah bukan kalebun na. Hah? Bukan kalebun na di mah. Dia Ada. masuk meledai ngan jalan du sore Oi, Bun. beneran melihat Bun. palang. Bun. Oh, dia patena dia tojo.
Tojuk ke tempat. Man gaula. Tojuk ke tempat. Man gaula buto ka kalebun na ulo kakin. Ki bula. Nah, Bula. nyaman na kalebun na bula yan. Sugambar. Kalebun sugambar. Siba da kalebun. Ulo kakin. Dia kita mendapat. Jaga benar kita mengaring dinas. Apa sih Pak? Kenapa masalah? Nambula tanya. Tiga kalebun na. Oh, Lopon saya. Bene. Ngane kaunggu na bon. Napa permasalahan na? Alabor, Balik tayo ngarkan situng. Payajabkan situng. alabor akan setong bun. Sekumagada ni ko. Kan setong. Alapor ang ngurap. Ba. Mana lapor ngurap. Laporan dan to na. Onggu na ngane ka bon. Kaulo kan moso anika moso So bebuyutan. bene moso nape nyaman na niko moso tabing Siapa nyaman ni ko? aga niko nyaman na rap Kenyaman apa rokok lu rokok. Rokok. nanti pilih nyango mak Bener jalan. Ada rogi kalebun re. Tapi ke kalebun tak apa bese nyaman deh. Ngerokok solat. nya onggu na benih. ano bon ngani ko gabora bon Ki, nyolitkan situng. Ada dua. oh no Lopot dan kamu. Buka dah. Kenapa saya nom lagi? Antar dulu dia. Ki, terus aki keluar. Terus aki. ngani ko onggu na bon Ki. onggu na ko ulan ni ka minta Napa bese? bene bon Napa? minta kabutusin nambian na bon Kela ulo ni kanyator. Ki. Hei, aku jeng lo. Mungkin onggu nangani ko bon. Mungkin 10 andu polo 2. Mungkin maksud ni ko mali jelas. Ulo ni kan biantro ni ngajareta na. Ki, 2an lah. Maksudnya masalahnya duaan bun. Wan dedek ben kaula keduaan bun. Tos nyaman ni ko sapa? Dedek. Ki, terus tika. Kanjeng enggak pun nyaman. Kanjeng ki. Onggu nangani ko bon. Ki. Gelo. Allah. Tepat laporan. Mungkin nyator kan ni Tos kan. ke situ. Mungkin kan. Nah. Maksud ko guru bon. Gelo guru tepat nyator guru ah. Mungkin. Nyator. Pas bodo tu lubang ni kebun keker bon. Saya tadi masalah ni kok. Bah, mungkin. Kenapa je pun terlubang mak wong jadi masalah kerajaan? Apa kaya kalau nyok dulu. Maksudnya ni kagambian tro ni ngajareta na kan. Ini ngajareta na gelo bodo ni kadulubang. Hari gani kagian gelo ngompan ni kaguluban. Terus sakit terus. Tiga tak orang. Kadena TV kan saboluan. Terus. Mari gani kageker ni kebun. Pas romoro. Napa sini ke madeteng. Ani ka masak. Madeteng kamu. Bengki. Terus. Ani ka kan embun. Jelas. Ani ka kan embun. Pas romoro kaulo bila do pak muca em. Pas sini ka nokol ka kaulo ni kebun. Gelo bun. Jadi kok saya ngucap lopot ni ka lopot ya. Ayo cetak. Masa dore na pikir ka bun. Kambian bun. Nah, terus ani kerja anak ingat ni kau nak boleh tak ada masalah. Kon male tak tembong. Male tak ada masalah gusot tadi. Bo, nak kira gusot. Ni ka elang perkara. Male tak ada anu bun. Maksud tu bun. Bula kun mata pagi. Masa. Coba tanya ke gini kok. Dia beremah dia. Sanun to cara ria bun. Iya, jalan nikah. Mungkin sanun to cara nikah bun. Mak tadi ada tepak ada salah setong kok. Kaula laporan kambian bun. Kelak kaula. Makan becong boleh kan? Pada tenang-tenang nyator ban dede. Pas hanya begelu. Pas tolon mau ke muka. Persis tu kedua. Nah, tenang. Terus kedua Nabi dua ni bang. Mare jeri ya bun. Ada lubang lekar. Nah, lekar. Mun dari bawah kan ngeber dah. Tepak. Jalan ada lubang. Wah tak jalan nak kelimbang. Lekar. Dana dedek. Huruf
huruf Padahal aja. M dan niko. Dede padahal ada jadi mabui. G. Ki ada kola lembak. G kena Allah. Ki ada kola lembak. G. Namun cara niko bun. Huruf W. Kato kaget dengan bun. Padahal barang jelas. Mun niko. Huruf W. Kato kaget dengan bun. Tak bisa jadi tetep. Ya, Toju. Kun terbaru ya lama. Toleng akan makanan karena toju. Toron dere toju boleh toju. Kita toju. Kita ngalah. Ngalah bitrani. Salah toju. Ya Allah. Jare ngok Penyakit, ya. Tore na bun. Ki. Masa benih, masa ngudak we jani ke Tore na. Saking gendeng bun. Saking gendeng bun. Gendeng kan lu bun. Entah mak kali buku. Mak betul-betul Pian di kun yang mateng. Padahal ni kebun berdebat kali bun. Masih bener kali bun nemben mutak. Toju. Patepanya tor. Masuk katanya tampak Bukan sapolo belum bolo. Pian ni kagak ada belum lagi. Iya kok Padahal pun lagi buka kali bun. Oke. Dua saja. Hari apa sang kali pun toju ngerti toju sabar toro. Toro Kali bener ke. Boleh harga dan toju. Masa ni kau daki we. Tore na. Kedi ngaki jan kali bun na. Benih kopok topo bola. Amul tenggal. Ada yang lere kena. Ya jalan kenderang. Salah kali punya. Menurut ayat 4. Mak ayat. Pasal berapa kan? Itu masalah apa? Kalau dulu. Tore na bun, potos ni kebun. Bule maka Pak Agung nggih. Pengennya mana kalian? Tos. Cantika W. Dan bulan M. Nggih. M. Mun nyabah dari Dika nih kok M. Bang, jelas. Antos lu kita Bisa. Kali bener tak tepat. Salah pilih. toju gendoi Ada rakyat tadi. ada rakyat tak pilih kasih toju pada tepat. Toju ada tak jelas. Hei. Mabuk, tak bisa mabuk. Niko abas. Iya bener bun. W. Tadi kau mun kan bule niko. Ki bule mata pagi ya. Niko kan bule telok. Kali putih lagi gendeng. Kok telok. Kali pun Kau kata telok kok. Jauh ya ubah kata lo. Bantos nyaki kali. Tapi begini. Gendeng. Tan niko M. Mun iya bos dari dinto. Mun bule ngabah niko telok. Kali pun Ani komunya berdiri tiga kecamatan apa di Kelu. Mak jawab Berem mah bun. Mak jajan nambah perak tiga. benih. Mak mimpian ni ke mak telmutan dapot. Napa M napa W? Pak bun. Mai botel ka telok di. Mai botel ka telok Dari dinto M. Dari dinto W. Tepak kan? Puncan gula telok niko. Gini kok. Orang tunggu. Mak mimpian ni macam-macam. Kalau nasi rati ya seneng. Toju kau boleh macam toju. Toju apa? Mati ke pasar mati kita begini. Bun boleh nih kota apa? Sudah 3.000. Mengkiraan boleh ampuh. Tapi kan toju. Tempat toju. Toju itu pun. Hari ini kali buna apa gorengnya mana? Mata berat tuh selebat tepat. Saya masih bener apa emosi. Ya ubah kata lo. Mucak telok dia. Pun dia kan. Pak juga. Tik kan ni kau tu direng tuan desa. Pak tak mun mutus budak warga bu. Jadi boleh macam. Angkos dulu. Maka kita cari kali dinto beri basilat contoh juk tepak. Pak ni kau napa M napa W, mai botos ka telok tiga. Gendeng. Udah nak sorbon. Wah, mau nani kau tak botos. Aneh kok nggak neko ki. Nggak nih kau berem memang kan mau nampilin kalian buncang aku ijazah palsu. Benih. Tak tahu kah huruf. Bule ngangkui KTP kuun karena rakyat pun kagak bule. Ki bule terpaksa. Cerita Barang yo gue bisa ubah kata lo. Tiga kita mau datang kau W lo. Tak bisa. Gue. Dan
juga nabe bun. Telur. Telurnya. Iya boleh. Pas mana masih tepat nih kok. Macam rembuk bersama ben bule kata lo. Saya tepat bereman nih kok. Moncan 3M. Moncan 3W. 3M. 3W kan bule telok. Nih kok. Ayo bereman nih kok. Iya mau jarari ya beribadah iya boy. Badua. Pas. Iyalah boleh mana tak tokar. Alah kau tempat kali bun. Mau nano bun kalau mau lihat bun. Bah, ada gedeng kok laretan norok. Gedengnya abi bampak ebong. Capo luang deh. Di polok boleh kail-kailan nih kok. Non kail boleh. Pas apa dia perangkat nih kok.